I'd like to start Rada by som začala, by sharing with you my heart. že by som vám pozdielal niečo z môjho srdca. Father says these words, Otec mi povedal tieto slova. delight yourself in the Lord, Hľadaj radosť v Pánovi and he will give you the desires of your heart. a dá ti, za čím túži tvoje srdce. He's a good father. On je dobrý otec. And all fathers want to give children the best that they can give. A väčšina otcov chce dať to najlepšie svojim deťom. And an earthly father wants to give his children the best that he can. A pozemský otec chce dať svojmu dieťaťu to najlepšie, čo môže. How much more will our heavenly Father give us good things? A okoľko viac náš nebeský otec nám dá dobré veci. Giving us the desires of our hearts. Bude naplňať túžby nášho srdca. And over the last 10 years, I have seen Father's love touch so many hearts. A posledných 10 rokov som videla, ako sa otcova láska dotkla toľkých srdc. Change so many lives. A zmenila toľko životov. And we do our teaching weeks. A robíme naše tie týždňové semináre. And in some godly way, lives are changed. A nejakým takým božím spôsobom naozaj životy sú premieňané. But we can only see so many people. Ale my dokážeme stretnúť iba určitý počet osôb. And my dream, my desire A môj sen a moja túžba is for God's love to fill this place. je, aby otcova láska naplnila toto miesto. For you to experience his arms of love holding you. A aby ste mohli prežiť a zažiť to, že on vás drží v svojich rukách. For you to experience his words of love speaking into your hearts. Aby ste mohli zažiť a počuť jeho slova, ktoré vám hovorí do vašich srdc. For you to know that you are his beloved. A túžim potom, aby ste naozaj spoznali, že ste jeho miláčikmi. That you are precious. Že ste veľmi vzácni. That all his children, Že všetky jeho deti, whether you come from the north, či pochádzaš zo severu, the south, z juhu, the east z or the východu alebo west, zo západu, and that includes all of us, a to zahrňa všetkých z nás. that all of us will know this love. Túžim, aby všetci z nás prežili a spoznali túto lásku. And I want to pray Paul's prayer. A chcem sa modliť Pavlovú modlitbu. Father, will you give us a wisdom of spirit, a spirit of wisdom and revelation? Otče, dáš nám ducha zjavenia a poznania a múdrosti? A spirit of wisdom and revelation to know you. Ducha múdrosti a zjavenia poznať teba? That what we know about you in our head Aby to, čo vieme o tebe v našich hlavách, will change to an encounter sa zmenilo na stretnutie with you in our hearts. S tebou v našich srdciach. Thank you, Father. Vďaka, Otče. Thank you, Father. Vďaka, Otče. Our experience of life does not depend on our circumstances, but on what is written in our heart. To, ako prežívame životy, nezávisí od našich okolností, ale od toho, čo máme napísané v našich srdciach. And it's in our heart that we will encounter Father. A sú to naše srdcia, kde my dokážeme stretnúť Otca. And we have spent our lives protecting our hearts. A my sme celý život strávili tým, že sme si chránili srdce. Because our hearts have been hurt. Pretože naše srdcia boli zranené. They've been hurt by the experiences of life. Oni boli jednoducho zraňované zážitkami životnými. And our response to the pain A naša odpoveď na bolesť is to build walls around ourselves. je vybudovať si múry okolo nás. Walls of protection. Múry, ktoré nás majú chrániť. Walls that separate us from Father, from múry, others. ktoré nás aj oddelujú od Otca a od iných. And the first time I heard about these walls, I was on an Alpha course. A prvýkrát, kedy som počula o týchto múroch, bolo, keď som bola na Alfa kurze. And I thought, yes, I have built walls.
A pomyslela som si, áno, ja dokážem stavať múry. Walls to keep me safe. Múry, ktoré ma udržujú v bezpečí. And I remembered being 16, A som si spomenula, keď som mala 16 rokov, falling in love with this young man, ako som sa zalúbila do tohto mladíka and I gave him my heart. a dala som mu celé svoje srdce. And for 2 months, life was wonderful A 2 mesiace bol život nádherný. because he and I were together. Pretože on a ja sme boli spolu And I had my life planned with him. a už som si naplánovala celý svoj život s ním, But that wasn't what was meant to be. ale tak to nemalo byť. And after 2 months, A po 2 mesiacoch he said goodbye. You're not the one for me. on mi povedal, dovidenia, ty nie si tá pre mňa. And for 6 months, I wept. A 6 mesiacov som plakala. For 6 months, I tried everything I could to restore that relationship. A 6 mesiacov som sa snažil robiť všetko, čo som dokázala, aby som obnovila ten vzťah. And at the end of 6 months, I said to myself, A po týchto 6 mesiacoch som si povedala sama sebe, nobody's going to hurt me like that again. už ma nikdy nikto viac takto nezraní. And I build a wall of protection around myself. A vybudovala som si taký ochranný múr okolo seba. And that wall was there for the first 20 or more years of our marriage. A tento múr tam bol prvých 20 alebo koľko rokov môjho manželstva. It affected the relationship between Robert and I. A on ovplyvňoval náš vzťah s Robertom. But God says He wants to be a wall around us. Ale Boh hovorí, že on chce byť tým našim ochranným múrom okolo nás. Father is Otec. the one who protects us. Otec je ten, ktorý nás ochráni. Is it safe? Je to bezpečné? Is it safe to take those walls down? Je bezpečné dať tieto múry dole? Is it safe to let go of our self-protection Je to bezpečné vzdať sa tej seba ochrany and to say, Father, will you come and be my protector? a povedať, Otče, prídeš ty a ty budeš môjim ochrancom? I can look to Robert for protection. Ja viem hľadať svoju ochranu v Robertovi. I can look to others for protection. A ja viem hľadať aj v iných svoju ochranu. I can try and protect myself. A ja sa môžem pokúšať chrániť sa seba samu, But none of that ale is nič z toho sufficient. nestačí. I need Father. Ja potrebujem Otca. I need Him to be my protector. Ja potrebujem Jeho, aby bol môjim ochrancom. Have you built walls? Vybudovali ste si múry? Do you recognize your walls? A viete rozoznať, čo sú tie vaše múry? Is it safe Je to to take them bezpečné? down? Je to bezpečné ich zhodiť? Just ask yourself that question. Len sa spýtaj sám v sebe túto otázku. Is it safe to take those walls down? Je to bezpečné, aby som strhol tieto múry? And what are you sensing? A čo si tak pocítil? Yes? Áno? No? Nie. Oh, I don't know. Neviem. I don't know. Neviem. If it's yes, Ak je to áno, then give Father permission. tak daj Otcovi povolenie. Father, I give you permission to take these walls down. Otče, dávam ti povolenie, aby si strhol tieto múry. If it's no, Ak tá odpoveď je nie, or I don't know, alebo neviem, then you need to understand more about Father. tak potom potrebuješ porozumieť a dozvedieť sa viac o Otcovi. And a similar question, is it safe to open your heart to Him? A podobná otázka, je to bezpečné pre teba otvoriť mu svoje srdce? We sang, open the eyes of my heart, A Lord. my sme spievali, otvor oči môjho srdca, Pane. I want to see you. Chcem ťa vidieť. Open the eyes of my heart. Otvor oči môjho srdca, Oče. I want to know you. Chcem ťa poznať. He is a good, good Father. On je dobrý, dobrý Otec. Will you open your heart to Him? Otvoríš mu svoje srdce? For some people, it's difficult to trust. A pre niektorých ľudí je veľmi náročné dôverovať. But I promise you that He is a good, good Father. Ale ja vám môžem slúbiť, že on je dobrý, dobrý Otec. That you can put your hand in His Že môžeš vložiť svoju ruku do jeho and that He won't let you down. a on He won't let you A down. on ťa nenechá
niekde. So will you open your heart to him? Otvoríš mu svoje srdce? Will you take that step? It may be a scary step of choosing to trust him. Spravíš ten možno trošku taký v obavách krok, kedy mu začneš dôverovať? If you can take that step, then join me in praying this prayer. Ak vieš spraviť tento krok, tak sa pripoj ku mne, keď sa budem modliť túto modlitbu. Say the words that are right for you. Môžeš to formulovať ako chceš, Or say the words that I speak. alebo len opakuj po mne. Father God. Boh Otec. Speak it out loud. Môžeš to hovoriť nahlas. Father God. Boh Otec. I want you to be a father to me. Chcem, aby si mi bol otcom. Father, I open my heart to you. Otče, otváram ti svoje srdce. I want to know you. Chcem ťa poznať. Father, come and enter my heart with your love. Otče, príď a náplň ma svojou láskou. And if you can, I give you permission to take the walls down. A keď to dokážeš, tak môžeš povedať, dávam ti povolenie strhnúť moje múry. Come and be a father to me. Príď a buď mi otcom. Thank you, Father. Vďaka, Otče. Thank you. You've just taken a big step. Well done. Práve ste spravili obrovský krok. Dobrá, veľmi dobrá. He doesn't ignore that prayer. On neignoruje túto modlitbu. Our experience of life depends upon what's written in our hearts. Naše prežívanie života závisí od toho, čo je napísané na našich srdciach. Our experience of Father depends upon what's written in our hearts. Naše zažívanie Otca je závislé od toho, čo je napísané na našich srdciach. We know that God is good. My vieme, že Boh je dobrý. We know that God is our Father. My vieme, že Boh je našim Otcom. So we know that Father is good. Takže vieme, že Otec je dobrý. But we need that knowledge to enter into our hearts. Ale potrebujeme, aby táto vedomosť zostúpila do nášho srdca. And the beliefs in our heart are written as little children. A to, čomu veríme v našich srdciach, bolo napísané, keď sme boli ešte detičky. What was your experience of Father as a little child? Čo bola vaša skúsenosť s Otcom, keď ste boli ako dieťa? Because it's the little child that has the understanding of Father. It's that was written in the heart. Pretože to je to, čo bolo napísané, keď ste boli ako malé detičky, z toho vychádza to, ako rozumiete, že kto je to Otec. Let me explain that like this. Skúsim to vysvetliť. Our little grandson, our first grandson, was 3 years old. Náš prvý vnúčik mal 3 roky. Daddy was telling him a bedtime story. A ocko mu rozprával rozprávku na noc. He'd been telling about creation. Rozprával o stvorení. God creating the stars and the sun and the moon and everything. Boh stvoril hviezdy, mesiac, slnko, všetko. God making light and God making the darkness. A Boh vytvoril svetlo a tmu. And Daddy says good night. A otec povedal dobrú noc. Walks out of the room. Vychádza z dverí. Switches the light off. Vypne svetlo. And all of a sudden for a little boy. A náhle pre toho malého chlapčeka. Light becomes dark. Sa svetlo stáva tmou. And this little 3-year-old says. A tento 3-ročný chlapček sa pýta. Daddy? Ocko? Are you God? Si Boh? This is how children think. Toto je ako malé deti premýšľajú. What was your father like? Aký bol tvoj otec? Because that word father, our understanding of father, comes from our earthly fathers. Pretože to slovo otec a to porozumenie tomu, že kto je to otec, pochádza z našich pozemských otcov. And no matter how good our fathers were. A bez ohľadu na to, ako dobrí naši otcovia mohli byť.
They're not the perfection that Father God is. Oni neboli dokonalými otcami, tak ako je Boh Otec. And so our understanding of Father will always be distorted because of our experiences as children. A preto naše porozumenie otcovi bude vždy trošku zamlžené, také zahmlené kvôli tomu, akých sme mali otcov. I was talking to a friend, a mature Christian. Ja som rozprávala s priateľom, ktorý bol zrelý kresťan. And I was telling him about Father's love and how much Father loved him. A ja som mu rozprávala o tom, ako o otcovej láske, ako ho Boh Otec miluje. And the tears were running down his cheeks. A jemu sa valili slzy. And he said this. A hovorí mi toto. I always thought he was standing up there with a gun. Ja som to vždy prežíval tak, že on niekde stojí tam hore s zbraňou. Waiting to shoot me the moment I stepped out of line. A čakajúc, že aby ma zostrelil v momente, keď spravím chybný krok. He had a strict father. On mal veľmi prísneho otca. Who knows what is right and what is wrong. Ten otec vedel, že čo je správne a čo je nesprávne. And the boundaries are tight. A tie hranice sú veľmi prísne. And if you step out of line, a keď vy z nich vystúpite, bad things happen. Stanú sa zlé veci. And so Father God is standing up there with his gun, just waiting to shoot. A tak pre tohto muža Boh Otec stojí tam so zbraňou a čaká na to, kedy ho odstrelí. And one day for me, a jedného dňa pre mňa, I was talking, som rozprávala. And I was talking about walking in the garden. Som dával vyučovanie o chodení v záhrade. And as I was talking about it, in my imagination, I could see that garden. A jak som o tom rozprával, tak v mojej predstavivosti som si vedela predstaviť tú záhradu. And I said, well, Father God walks in the garden. A ja som hovorila, že Boh Otec sa tam prechádza v tej záhrade. Because that's right at the beginning. Pretože to je to, čo máme hneď na začiatku v And as I písme. said, Father God walks in the garden. A ako som vyslovila to, že Boh Otec sa prechádza v záhrade, in my imagination, v mojej predstavivosti, Father God was there. Boh Otec tam zrazu bol. And my whole heart reaction was, keep your distance. A celá tá reakcia môjho srdca zrazu bola, že drž si odstup. You see, I knew Father was good. Viete, ja som vedela, že Boh Otec je dobrý. But the heart of the little girl, ale to srdce toho malého dievčatka, keep your distance. Drž si odstup. And that's a barrier between me and Father God. A to bola nejaká bariéra medzi mnou a Bohom Otcom. My father was a good father. Môj pozemský otec bol dobrým otcom. He loved me dearly. On ma veľmi miloval. I was his golden girl. Ja som bola jeho zlaté dievčatko. But he had been wounded by life. Ale on zažil zranenie z lásky. And there was times when he could be angry. A boli časy, kedy sa naozaj vedel nahnevať. And his anger particularly directed against my mother. A jeho hnev tak špeciálne bol nasmerovaný voči mojej mame. And if my father's angry, a keď je môj otec nahnevaný, he's not safe. Vtedy není vôbec bezpečný. And if he's angry with my mother, a keď on je nahnevaný na moju mamu, she's not there to comfort me. Ona už není tým miestom, ktoré útechy pre mňa. And I have no safe place. A ja zrazu nemám bezpečné miesto. And I have no comfort. A ja nemám útechu. And my heart is wounded. A moje srdce je zraňované. And the little girl's understanding. A v tom porozumení toho malého dievčatka, Father's angry. Otec je nahnevaný. He's not safe. On není bezpečný. Father God, keep your distance. Boh Otec, drž si odstup. This was hidden in my heart. Toto bolo skryté v mojom srdci. And during one of the Father Heart weeks that I attended, the second Father Heart seminar that I went on. A počas druhého seminára Otcovho srdca, kde som bola ako účastníčka, one of the teams stood in as my father. Jeden z tímu služobníkov sa postavil na miesto môjho otca. He said these words to me. A on mi hovoril tieto slova. He said many words to me. On mi povedal veľa slov. But these were the ones that touched my heart. Ale tieto slova sa naozaj dotkli môjho srdca. Will you forgive me for the way I treated your mother? Odpustíš mi za to, ako som sa správal k tvojej mame? And everything inside me said no. A vtedy, v tom momente, všetko vo mne spovedalo nie.
I know that forgiveness is the key to healing. Ja som vedela, že odpustenie je kľúčom k uzdraveniu. I know that forgiveness will set me free. A ja som vedela, že odpustenie ma oslobodí. But the little girl was speaking at that moment. Ale v tom momente tá malé dievčatko hovorilo, No, you don't deserve forgiveness. nie, ty si nezaslúžiš odpustenie. But when that little girl forgave, Ale keď to malé dievčatko dokázalo odpustiť, I was able to be free from that, my understanding that Father was angry. a tak vtedy som bola oslobodená od toho môjho zlého porozumenia, že Boh Otec je nahnevaný. And he showed me some time later. A on mi to ukázal nejaký čas neskôr, He's not angry with me. že on sa nehnevá na mňa, He's angry with the one who causes death and destruction. ale on sa hnevá na toho, ktorý spôsobuje smrť a zničenie. He's angry with the devil. On sa hnevá na diabla. And he says in Isaiah, I think it's round about 54, A on hovorí v Izajašovi, myslím, že okolo 54, I will never be angry with you again. že už sa nikdy na teba nebudem hnevať. Isaiah 54, I will never be angry with you again. Izajaš 54, už sa na teba nikdy nebudem hnevať. And my perception, my understanding of Father is changed. A moje vnímanie a porozumenie tomu, že kto je Otec, sa premenilo. So what is your image of Father? Takže čo je tvojim obrazom Otca? And that was a question I would never have been able to answer. A to bola otázka, ktorú som nikdy nebola schopná odpovedať. But when I walked in the garden Ale keď som kráčala v záhrade and my heart said, keep away, a moje srdce kričalo, drž si odstup, I found that my understanding of Father was that he was angry and he was not safe. vtedy som zistila, že moje porozumenie tomu, moje porozumenie bolo, že Boh Otec sa hnevá a není bezpečný. And at the end of this session, I will invite you to take a walk in the garden with me. A na konci tohto času vás pozvem, aby ste sa so mnou poprechádzali v záhrade. So that you can find out what's in your heart. Aby ste možno mohli zistiť, že čo sa nachádza vo vašich srdciach. So that you can meet Father. Tak, aby ste mohli sa stretnúť s Otcom. But let's look at what the Bible has to say about Father. Ale poďme sa pozrieť na to, že čo Biblia hovorí o Otcovi. Because this book, you can think of it this way. Táto kniha môžete o nej premýšľať aj takto. I've not gone technical. Ja som neprepla na techniku. I still like having the book. Ja stále mám rada mať to v ruke. And it's a story about a father who lost his children. A táto kniha je príbeh o otcovi, ktorý strátil svoje deti. And it's a story about a son A je to príbeh o synovi, who did what he needed to do to restore father to his children. ktorý spravil to, čo bolo treba vykonať, aby obnovil vzťah detí k otcovi. And right at the very beginning of the book, A úplne na začiatku tejto knihy, we have Father, Son and Holy Spirit. máme Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. I think we have a Trinity because love only works in relationship. Ja mám pocit, že máme trojicu, pretože láska funguje len vo vzťahu. If there was just Father, how could he love? Keby bol len Otec, ako by mohol milovať? If there was just Jesus, how could he love? Keby bol len Ježiš, ako by mohol milovať? If it was just the Holy Spirit, Ak by bol len Duch Svätý, how could he love? ako by mohol milovať? But the three of them together Ale všetci traja dokopy have this expression of love one with another. Majú medzi sebou toto vyjadrenie lásky jeden voči druhému. Perfect love. Dokonalá láska. Valuing each other. Oceňujúc jeden druhého. Honoring each other. Ctiac si jeden druhého. Respecting each other. Rešpektujúc jeden druhého. Perfect trust. Dokonalá dôvera. Celebrating each other. Oslavujúc jeden druhého. Different roles. Odlišné role, but dependent upon each other. Ale závislia jeden na druhom. Father who is our protector. Otec, ktorý je našim ochrancom. Our provider. Našim zabezpečovateľom. And who gives us identity. A ten, ktorý nám dáva identitu. I have good news for you men. A ja mám pre vás dobrú novinu, muži. For a long time Robert lived with the I must provide for my family.
Dlhý čas Robert žil v také predstave, že ja musím zabezpečiť svoju rodinu. And that can be a huge burden that you carry. A toto môže byť naozaj obrovským bremenom, ktoré nesiete. The Father is the one who wants to provide. Ale Otec je ten, ktorý chce zabezpečiť. And when we encounter Father, A keď my stretneme Otca, and when we step into His love, a keď vstúpime do jeho lásky, then He starts to provide. tak potom on začne sa starať. Yes, He works through you. Jasné, že môže pracovať But skrze the vás, burden of it being your responsibility is taken off you. ale to ťažisko, to ťažoba tej zodpovednosti je na ňom. So Father who provides, protects and gives us our identity. Otec, ktorý zabezpečuje, ktorý ochraňuje a ktorý formuje našu identitu. Jesus, our Savior, Ježiš, spasiteľ, our brother brat and our friend. a náš priateľ. And the Holy Spirit A Duch Svätý, who comforts and guides us. ktorý nás utešuje a vedie. We need all three. Potrebujeme všetkých troch. And when we need all three. Potrebujeme všetkých troch. And right back at the very beginning, A úplne na začiatku. I can just imagine them having a conversation. Ja si tak len predstavím, ako mali túto konverzáciu. I've got so much love. Ja mám toľko lásky. Yes, says Jesus, I've got so much love too. A Ježiš hovorí, a ja mám toľko lásky. And wouldn't it be nice to be able to give this love to others? Nebolo by nádherné podeliť sa s touto láskou And iným? so they choose to create Adam. Takže si sa rozhodli stvoriť Adama. It's not good for Adam to be just on his own, so they make a woman too. A nebolo dobre pre Adama, aby bol len sám, takže spravili aj ženu. And Adam and the woman have that wonderful experience of walking with God. A Adam a Eva majú túto nádhernú skúsenosť kráčania s Bohom. Walking in the garden, Kráčania v záhrade. in the cool of the day, just with perfect love. Len v takejto dokonalej láske. What would life be like Aký by bol život, if we too walked with perfect love every day? keby sme tiež mohli kráčať v dokonalej láske? Before they ate from the tree, Predtým, než jedli zo stromu, there was no word for pain, neexistovalo slovo pre bolesť. no word for fear, Neexistovalo slovo pre strach, no sickness. pre chorobu. When they ate from the tree, guilt and shame came. Keď okusili ovocie zo stromu, tak prišla hanba a vina. And so that was when separation happened. A to bol moment, kedy sa udialo oddelenie. Instead of that close walk with Father and Jesus and the Namiesto Holy tohto Spirit, blízkeho kráčania s Otcom Ježišom, Duchom Svätým, they have to go. museli ísť. And a loving Father sends them out of the garden. A milujúci Otec ich posiela preč zo záhrady. Why would a loving Father banish them from the garden? Prečo by ich milujúci Otec vyhnal zo This záhrady? wonderful place Z tohto nádherného miesta. to where sending them out to where life is hard and painful. Prečo by ich poslal preč von, kde život je ťažký a v bolesti? At one level, it doesn't sound like a loving Father. A na istej úrovni to neznie ako veľmi milujúci Otec. But I think he was protecting them A ja si myslím, že on ich chránil. because there were two trees in the garden. Pretože boli dva stromy v záhrade. The tree of knowledge, Strom poznania. and we all live out of that. A my všetci žijeme z neho. We know what's right. A vieme, čo je správne. And as Robert said, my right is different to his right. A ako Robert zvykne hovoriť, že moja pravda je odlišná od jeho. And that does create conflict. A toto vytvára konflikty. But the other tree in the garden is the tree of life. Ale ten druhý strom, iný strom v záhrade je strom života. And when we eat from that tree, A keď my jeme z tohto stromu, we have eternal life. máme večný život. What would it have been like for Adam and the woman to have eternal life with an increasing burden of sin and pain? Čo by to bolo pre Adama a Evu jesť z tohto stromu večného života v tom stave zväčšujúceho sa hriechu? So God sends them out of the garden. Takže Boh ich posiela preč zo záhrady.
And he then starts the process A potom začína ten proces of restoring relationship. obnovy vzťahu. He says to Moses when he brings the people out of Egypt, Hovorí Možišovi počas toho, ako vyvádza ľud z Egypta, bring the people to me, priveď ľud ku mne, because I want them to be a nation of priests. pretože chcem, aby boli národ kňazov. I want them to be able to speak with me. Ja chcem, aby oni boli schopní hovoriť so mnou. I want relationship with them. Chcem vzťah s nimi. Bring them to the foot of the mountain. Priveď ich k úpätiu hory. And so Moses says to the people, come to the foot of the mountain. A tak Mojžiš hovorí ľudu, poďte k úpäti hory. But the mountain is like a volcano. It's smoking. Ale hora vyzerá ako vulkán. Dými sa z nej, trase sa. And the people say, no, A ľudia hovoria, nie. we're not going to that mountain. My nejdeme k tejto hore. Moses, you go. Mojžiš, vieš čo, choď ty. You're all right talking to God. A ty si v pohode s tým hovoriť s Bohom. And maybe they're thinking perhaps he won't come back. A možno, že rozmýšľajú, že asi sa nevráti. You go and talk to him. Choď a hovor s ním, Find out what he wants. zisti, čo chce, Come back and tell us. príď späť a povedz nám And we will do it. a my to budeme robiť. God wanted relationship. Boh chcel vzťah The people said, give us rules, give us the law. a ľud povedal, daj nám pravidlá, daj nám zákon. And so Moses comes back with 10 commandments. A tak Mojžiš sa vracia s 10 prikázaniami. And the people say, we'll do what he says. A ľud hovorí, budeme robiť, čo on hovorí. And the Old Testament is a story of people who say they will do A what God wants, celý starý zákon je plný príbehov, kde ľud hovorí, že budeme poslúchať, čo nám Pán hovorí, but find that they can't. ale zároveň zistujú, že to nezvládajú. They can't keep all these laws. Nezvládajú dodržať všetky tieto príkazy And they step into sin. a vstupujú do hriechu. And that sin separates them from God. Hriechu, ktorý ich oddeluje od Boha. And bad things happen. A zlé veci sa dejú. Wars, famines, terrible things. A vojny, hladomory, otrasné veci. And when the people are desperate, A keď ľudia sú znovu zúfali, they cry out to God, kričia na Boha, forgive us. odpusť nám. We've done wrong. Zhrešili sme, We're going to come back. vrátime sa And they're going to step back into relationship. a vstupujú späť do vzťahu. And God in his grace forgives their sins and welcomes them back. A Boh vo svojej milosti odpúšťa hriechy a víta ich späť. And for a moment of time they walk with God again and life is good. A na nejakú chvíľku znovu kráčajú s Bohom a život je dobrý. But then they drift away. Ale potom postupne Sin happens. sa klžu inde, deje sa hriech, Bad things happen. zlé veci sa dejú. And the whole of the Old Testament is a repeating cycle. A celý starý zákon je taký opakujúci sa kruh, Drifting away from God. odkláňajúc sa od Boha, Bad things happening. dejú sa zlé veci, The people of repenting of their sin. ľud činí pokánie za hriech, Relationship restored. obnovuje sa vzťah And then the cycle goes a on. potom to znovu ide and do on. kolečka. And on. And basically, the law doesn't work. Basically, the law does not work. A v skutočnosti zákon nefunguje. Paul says, I know the good I want to do, A Pavol hovorí, že ja viem, čo chcem robiť, but I can't do it. ale nezvládam to. I'll read my Bible for half an hour every day. Ja čítam svoju Bibliu pol hodinu každý deň I'll fast. I'll do this for you, a budem God. sa postiť a budem toto robiť pre Teba, Bože. I'll pray. I'll do that for you, A budem God. sa modliť a budem robiť toto pre Teba, Bože. And no matter how good our intentions are, A bez ohľadu na to, aké sú naše úmysly, dobre, it doesn't last long. a to nikdy netrvá dlho. And God Nevydrží. knows. God knows we can't. A Boh vie, že my to nezvládame. And he forgives us. A on nám odpúšťa. And so, when the time was right, A tak, keď bol správny čas, God sent Jesus. Boh poslal Ježiša. Because he needed to deal with the sin
in people's lives once and for all. Pretože potreboval sa vysporiadať s hriechom v životoch ľudí raz navždy. Jesus came, Ježiš prišiel, died for you and for me, zomrel pre teba a pre mňa and took all our sins. a vzal všetky naše hriechy. All those ones from the past, Všetky tie v minulosti all the ones that we're going to be doing, all today's sins, a všetky dnešné hriechy all the ones we're going to be doing in the years ahead. a všetky tie hriechy, ktoré ešte narobíme v rokoch nasledujúcich. He's paid the price for us. On zaplatil za nás cenu. And his last words on the cross, A jeho posledné slova na kríži it is finished. je dokonané. The season of separation from Father is finished. To obdobie oddelenia od Otca skončilo. The barrier of sin that separated me from Father has gone. Tá bariéra hriechu, ktorá ma oddelovala od Otca, zmizla. Father's anger is satisfied. Boží hnev je uspokojený. He's no longer angry with us. On sa na nás nehnevá viac. And so the way is restored for us to have relationship with Father again. A máme obnovený vzťah s Otcom He says, I will be a father to you. a hovorí, budem ti Otcom You will be my children. a vy budete mojimi deťmi. But we still have this Old Testament understanding. Ale stále máme toto starozákonné porozumenie. And Jesus comes to show us different. A Ježiš prišiel, aby nám ukázal niečo iné. He says, if you've seen me, you've seen the Father. On hovorí, že ak ste videli mňa, ak vidíte mňa, vidíte Otca. Paul says that Jesus is the exact representation of Father. Pavol hovorí, že Ježiš je presným zobrazením Otca. Why would a good father allow his son to die on a cross? Prečo by dobrý otec dovolil, aby jeho syn zomrel na kríži? Why would a good father send his son to the cross? Prečo by dobrý otec poslal svojho syna na kríž? But you see, Father doesn't. Father doesn't. Ale otec to nerobí. Jesus says, no one takes my life from me. A Ježiš hovorí, že nikto mi neberie môj život. I lay it down. Ja ho kladiem. And Jesus chooses to go to the cross. A Ježiš si vyberá kríž. And those words on the cross, A tie slova na kríži. my God, Bože môj, why have you forsaken me? prečo si ma opustil? Did Father turn away? Otočil sa otec chrbtom? He says he will never leave us. On hovorí, že nás nikdy neopustí. He will never forsake us. A nikdy nás nezanechá. Did he leave Jesus at a bad time? Opustil Ježiša v tom čase. And I don't believe he did. A ja neverím tomu, že by I to spravil. believe that he was standing there weeping at what was happening to his son. Ja verím tomu, že on na to hľadel a plakal nad tým, čo sa dialo jeho synovi. He was suffering with his son. On trpel so svojím synom. But the sin and the pain and the darkness, Jesus couldn't see his Father at that time. Ale skrze tú bolesť, temnotu, Ježiš nevidel svojho otca v tom čase. I was praying with a lady who had been abused as a child. Ja som sa modlila s pani, ktorá bola zneužitá ako dieťa. And she had forgiven the man who abused her. A ona odpustila mužovi, ktorý ju zneužil, But she had a question. ale mala túto otázku. Father, where were you? Otče, kde si bol? Why did this happen? Prečo sa toto udialo? And what Father came and showed her A čo otec spravil je, že jej to ukázal. was that at that time, when this man did these bad things, Že ten čas, kedy tento muž robil tieto otrasné veci, he was holding her. on ju držal. And she felt his tears touching her. A ona cítila, ako sa otcové slzy dotýkajú Whatever jej. you've gone through, Že čím si to prešla. Father is there with you in it Čím si prešiel, otec bol tam s tebou. because he never leaves you Pretože on ťa nikdy neopustí. and is always with you. A je vždy s tebou. He's a good Father. Pretože on je dobrý otec. He's a Father who loves a celebration. A je to otec, ktorý miluje oslavy.
Jesus says, I only do what the Father does. Ježiš hovorí, ja robím len to, čo robí Otec. And what is the first miracle? A čo je prvý zázrak? Water into wine at a wedding. Voda na víno na svadbe. And not just any wine. A nie len hociaké víno. Lots and lots and lots of the best wine. Obrovské množstvo najlepšieho vína. They'd already had quite a bit to drink. Už si celkom vypili. But Father and Jesus providing for a party in abundance. Ale Otec s Ježišom zabezpečujú tú oslavu úplne tak doplná s prebytkom. And another celebration when the lost son comes home. A iná oslava, kedy stratený syn prichádza domov. He provides, he celebrates. Otec zabezpečuje, oslavuje. Jesus only doing what Father does. A Ježiš robí len to, čo vidí robiť Otca. And the woman caught in adultery brought to him. A čo s tou ženou, ktorá bola pritiahnutá za ním, keď bola prichytená pri cudzoložstve? There at his feet. A ona tam leží pri jeho nohách. And all the men standing with stones. A všetci tí muži okolo držiac kamene. And she is expecting to be stoned. A ona očakáva, že bude ukameňovaná. Those men hoping to see her get her just reward. A títo muži, ktorí tam stoja okolo nej a dúfajú, že budú môcť vykonať spravodlivosť na nej. But knowing Jesus' heart of compassion, they are trying to trick him. Ale poznajúc Ježišove srdce a jeho súcit, snažia sa ho dostať. Trying to see if they can stone him too. A skúšajú, že či by ho tiež nemohli ukameňovať. And Jesus waits. A Ježiš čaká. And I think he's saying, Father, what do I do with this one? A ja myslím, že hovorí, že Oče, čo teraz s týmto? Waiting for Father's answer. Čakajúc na Otcovú odpoveď. Let him who is without sin throw the first stone. Nech ten, ktorý je bez viny, hodí prvý kameň. Great reply. Úžasná odpoveď. Because to say you're without sin is a sin and you can be stoned. Pretože povedať, že som bez hriechu, je hriech. A mohol by si byť aj ty ukameňovaný. And one by one they drop their stones and they go. A jeden po druhom pustia kamene a odchádzajú. Does anyone condemn you? Jesus says to the woman. A Ježiš sa pýta ženy, odsúdil ťa niekto? No. Nie. Neither do I, he says. A on jej hovorí, ani ja ťa neodsudzujem. And whatever you have done, A čokoľvek si spravil, whatever guilt, whatever shame you are carrying, a akúkoľvek vinu alebo hanbu nosíš, he has taken it on the cross. on ju vzal na kríž. And although you may have thought he's standing there with a stone, A napriek tomu, že možno máš okolo seba ľudí, ktorí tam stoja s pripraveným kameňom, although you may have thought Father is there waiting to shoot you a down, napriek tomu, že si môžeš možno premýšľaš tak, že Otec tam čaká so zbraňou pripravenou zastreliť ťa, they say no. on hovorí nie. No, you are forgiven. Nie, tebe bolo odpustené. There's no condemnation. Už nie je žiadne odsúdenie. So that guilt and that shame can just be washed away. Takže táto vina a hanba môže byť proste zmytá. Jesus comes Ježiš prichádza, to reveal Father to us. aby nám zjavoval Otca. And he comes and says, I am the way to the Father. A on hovorí, že ja som cesta k Otcovi. Let me take you by the hand. Vezmem ťa za ruku. Will you come and meet my Father? Pôjdeš so mnou a stretneš môjho Otca. It's an invitation in John 14. A je to pozvánka v Jánovi He 14. says, I'm the way to the Father. Ja som cesta k Otcovi. Will you come to Father? Pôjdeš so mnou k Otcovi? Yes. And he's waiting for that yes. A on čaká na túto odpoveď. And then na to he'll áno. take you by the hand A and potom- he will lead you to Father A God. potom ťa vezme za ruku a vedie ťa k Bohu Otcovi. He's a good, good Father. On je dobrý, dobrý Otec. And you can look at Jesus and see what he's like. A môžeš sa pozrieť na Ježiša a vidieť, aký je Otec. So I would like to invite you Takže by som ťa chcela pozvať teraz, to come and meet Father. aby si vykročil a stretol sa s Otcom. And it's probably, if it's safe for you, it's probably best to close your eyes. A keď je to pre teba bezpečné, tak možno najlepšie bude, ak zavrieš oči
And this is an exercise in imagination. A toto je také cvičenie s predstavivosťou. And there's no wrong answers. A neexistujú nejaké nesprávne odpovede. Because this is about your heart. Pretože je to o tvojom srdci. And this is about understanding what's in your heart. A to je o porozumení toho, čo je v tvojom srdci. And I invite you to take a walk in the garden. A ja ťa pozývam, aby si sa poprechádzal v záhrade. It can be any garden. Môže to byť akákoľvek A real záhrada. garden, an imagination garden. Môžeš si predstaviť nejakú skutočnú záhradu alebo nejakú imaginatívnu. It can be wild, it can be tidy. Môže byť úplne taká nadivoko alebo môže byť veľmi usporiadaná. It's however it comes in your thoughts, Akokoľvek sa ti to vynorí v tvojej predstavivosti, however it comes in a picture. akokoľvek sa ti to vynorí v tvojom premyšľaní. So Father, I thank you that you walk in the garden. Oče, ďakujem ti za to, že kráčaš v záhrade. I thank you that you created the garden. Ja ti ďakujem za to, že si stvoril záhradu. And Holy Spirit, will you help every person to see their garden? A Duchu Svätý, prosím ťa, pomôž každému jednému tu uvidieť tú svoju záhradu. Look around your garden. A skús sa tak poobzerať v tejto záhrade, ktorej si. See what you can see. A pozeraj sa na to, že čo tam vidíš. Hear what you can hear. A počúvaj, čo počuješ. You might feel the wind blowing in the garden. A môžeš cítiť možno vietor, ktorý fúka v tej záhrade. Feel what you can feel. Skús tak pocítiť to, čo môžeš. Thank you, Holy Spirit. Vďaka ti, Duchu Svätý. Just show people their gardens. Ukáž ľuďom ich záhrady. Father is the gardener. Father is the gardener. Otec je záhradník. He likes to walk in the garden. On má rád prechádzať sa v záhrade. And so invite Father into your garden in a way that's safe. A skús pozvať Otca do svojej záhrady takým spôsobom, ako je to bezpečné pre teba. Father, come into my garden in a way that's safe. Oče, príď do mojej záhrady spôsobom, akým je to bezpečné. Is he there? Je tam? If he's not there, Ak tam nie je, what do you believe about Father that means he's absent? čo si uveril o Otcovi, že tam nie je? Was your earthly father not there when you were a child? Chýbal ti tvoj pozemský otec, keď si bol dieťa? And if so, forgive him for not being there. A môžeš mu odpustiť za to, že tam nebol, keď si ho potreboval. Is he not safe? Nie je bezpečný? What happened to the little child that meant Father didn't feel safe? Čo sa udialo tomu malému dieťatku, že máš pocit, že otec nie je bezpečný? Can you forgive there too? Mohol by si odpustiť toto tiež?
Father, come. Otče, príď. Come in a way that's safe. Príď spôsobom, akým je to bezpečné. And if you're there with him, talk to him. A keď si tam s ním v záhrade, tak sa s ním rozprávaj. Tell him what you'd like. A hovor mu o tom, čo máš rád. If he's not there, Ak tam nie je, Jesus, will you come into my garden? môžeš poprosiť, Ježiš, prišiel by si ty do mojej záhrady. In a way that's safe. Spôsobom, akým je to bezpečné. And you can either stay with Jesus, A môžeš zostať s Ježišom. or you can ask Jesus to take you to Father. Alebo môžeš poprosiť Ježiša, aby ťa vzal k Otcovi. What does your heart want? Čo je to, čo chce tvoje srdce? Is your heart wanting Jesus to take you to Father, or is being with Jesus enough for now? Chce tvoje srdce, aby ťa vzal k Otcovi, alebo je dostačujúce byť teraz s Ježišom? But Father is waiting to meet you, Ale Otec čaká, aby sa s tebou mohol stretnúť. waiting to reveal his love to you. A čaká, aby ti mohol zjaviť svoju lásku. And as you walk in the garden with Father, A ako kráčaš v záhrade so svojím Otcom, be filled with his love. nechaj sa naplňať jeho láskou.